Kapalan. Kapalan ini dah. Menel dong. Kapan lagi nak tahu? Kubir sejati na garis pala ka jebang dami dami abdi kami dinaya sabtu program kuapan era kinatan jebun kipa kan sunani jebun suatu pa aksana hidung dia tua mailu atau pa program kira umpang bangkasintawa abana-bana nama pinato pana dauke dingin nama kanong situasi sinasial kaum kumai tan munne ke abikin kamal ke di pastor bangle nama din situasi la wana dia guna program tikir tikan dingin peu nama min kupina dinga sabto ai kina dingin menikam tanda tu pada sukses min kaum kumai amen Sabtu muna ilut pa dia. Sabtu muna upati Kangkan Ma Vice Chairman EBC ini sekali. Malam pada macam pada media kata. Ni awak fan ko dia ada. Mungkin kalau mungkin kalau kepala ini kena ambil seram lupa nama yang lain mana masa itu pamen dipatahi jelah mungkin minum si banyak pamena datang itu nak kita zuya biar kumna biar lehilana bikin di kumna tepung pangalan amadi mina kumna kinaina sabtuam tena anak ibu piahi adam lok sungin sileng kahon gin mahi sabtuan rikota paes cinjalal he apian kum sanghat ba sombu ahia wana baptisma pastor zamin tuta sanghat ba som thagi legatin